Imajte na umu na početku da se prenosni odnos digitalnog brojila može podesiti samo jednom. Posle se više ne može menjati. Čim se brojilo prvi put priključi na struju, mora se podesiti prenosni odnos brojila. Da biste podesili prenosno odnos brojila, jednom pritisnite taster sa strelicom na desno ili nalevo. Ovo završava pokretni prikaz. Prva cifra pored pokazuje sekundarnu struju, koja se može podesiti na 1 ili 5 ampera. Koristite tastere sa strelicom na desno ili nalevo da napravite svoj izbor. Da biste potvrdili svoj izbor, pritisnite i držite oba dugmeta istovremeno. Sačekajte kratko dok trepcuca cifra ne prestane da treperi i počne da treperi sledeća pozicija. Vaš unos je tada potvrđen. Na desnoj strani ekrana nacicete primarnu struju. Ovo se takođe bira pomoću tastera sa strelicama i potvrđuje pritiskom na oba tastera u isto vreme. Ako slučajno unesete netačan unos, jedini način da promenite izbor je da isključite napajanje. Nakon kratkog čekanja možete ponovo uključiti napajanje i resetovati odnos brojila. Međutim, imajte na umu da je to moguće samo ako posljednja pozicija primarne struje još nije potvrđena. Potvrda posljednje cifre određuje odnos brojila. Možete naknadno proveriti podešeni odnos digitalnog brojila. Da biste to uradili, idite na broj 1 u glavnom meniju pomoću tastera sa strelicama, a zatim pritisnite i držite taster sa strelicom udesno najmanje 3 sekunde. Pojavljuju se dva simbola strelice praćene prikazom podešenog odnosa pretvarača. Na ovaj način možete osigurati da su vaša podešavanja ispravna.